febbraio. Pesci. Eccolo qua. Așa agora pesa pe la strela.
Nešto sitno. Čovjek je pripleva 3 milje, Bog te vidio. I zašto lik izlazi na bok tu na banju? Reka da je šara. Nije. Nego komarče i šarak i 2 komarče. Bog te vidio, ne mogu ja održat. Isus. Nikad dok ti letio, Boga. Može intervju, koji pogon koristite? Jet pogon, jel? Jet električni hibrid. Jet električni hibrid. Pa gledaj ovo. Pa ja jedno ovako ubija braca pa sam tamo vika po ure, to. A ti 4-3 ubija, vidio. A ovo me je kavala, preko 3 kila bi.